Sajibu Chairauबगी याइफा पाउजेल पिजबगा लोइनना लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा अप्रैल की तांग 8 लेबाक पोकपा नुमित की खोमजिनबा पाउ ताबिरसे अहानबदा अरोइबा पाउ आसाम लेंगाकना बिहु कमिटी सिंगदा लुपा लाख अमा मखाई तौदना सेल की तेंगबांग पीगदौरी याउसंग कुमै लिसिंग अनिगा कुनमरी अगरतला की रविंद्र शतवर्षी की भवनदा पांगथोखरे जिरीबामदा मथौ तौगदबा पुलिंग पर्सनल सिंगी ट्रेनिंग अरांग लोइसिनख्रे मितई बुएसटी की लिस्ट चलहननबा मरी लेनबा चेरोल सिंह अथुबा मतमदा राज्य सरकार न थानानबा तक्सिनख्रे अमसुंग कासर बिनाकांदिदा पांगथोकलिबा इंटर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी चैंपियनशिप की निनी चनबगी मनामथुम यंथोखरे हौजिक मपुंगोइबा पाउ ताबिरसे आसाम लेंगाकना राज्य असिगी बिहु कमिटी लिसिंग अनि हेनबदा लुपा लाख अमा मखाई तौदना सेल की तेंगबांग पीगदौरी अदुबु मसी इलेक्शन कमीशन की अयाबा फंगलबा मतमदा पीगदौरी लेंगाकना ममांगी चाहिदसु बिहु कमिटी सिंगदा सेल की तेंगबांग पीदुना लाखले लेंगाक असिना मिखलगा मरी लेनना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लैखिबना लाउथोक्तदुना लाखपनि हाइरे थौरांग असिगी दमक लेंगाकना राज्य असिगी बिहु कमिटी लिसिंग अनिगा चहुमगा सुबना तरुक की दमक लुपा करोड़ 35 खाक्तुना थमख्रे हाइरे शिव जॉय डांस एकेडमी अमसुंग सांगाई मचाना सिलांगदुना याउसंग कुमै लिसिंग अनिगा कुनमरी अगरतला की रविंद्र शतवर्षी की भवनदा हौकिबा अप्रैल की तांग 3 पांगथोखरे संगीत नाटक एकेडमी नॉर्थ ईस्ट सेंटर अगरतला की प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरबानी नंदीना मिथुंगलेन ओइदुना नोंगमचुबना पांगथोखिबा थौरम अदुदा आईसीए डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर अमृत देवबर्मना इकाई खुमनजबा मिथुंगोइना सरुक याखे थौरमदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एल बीरमंगल सिंह संस्कार भारती त्रिपुरा की जनरल सेक्रेटरी जी सुमन भट्टाचार्य अमसुंग पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एस दीपक कुमार सिंहना अखनबा मिथुंग सिंह ओइखे थौरम असिदा नाट की ओइबा जगोई इसेगा लोइनना सकनाइरबा सीनियर आर्टिस्ट सिंह मिंगोइना पल्लबदा के एच रोहिणी टी एच ओलोका साबित्री जॉय दुर्गा शर्मा अमसुंग श्री बंकिम सिंह की मफमदा इकाई खुमनजबा फोंदोखि हाइना शिव जॉय डांस एकेडमी की डायरेक्टर एच हेनारानी सिंह की चेरोल अमदा हाइरे অনুষ্ঠানে গুণী সম্মাননা জ্ঞাপন করব तरानिपान सुबह लोकसभा मिखलगा मरी लेनना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मथौ तौगदबा पुलिंग पर्सनल सिंगी अनिसुबा तांका की मरी सुबह बैच की नुपी हुम्फु हुमदो यावना पुन्ना पुलिंग पर्सनल चनीगा 13 की ट्रेनिंग हरांग जिरीबाम की डीसी की कॉन्फ्रेंस हॉल द लोइसिनख्रे मिखल असि असोय अंगाम यावदना पांगथोकपा ngamnanaba जिरीबाम की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री कृष्ण कुमार IAS ना पाउताक पिख्रे थौरमदा ARO TH मनोरंजन नोडल ऑफिसर फॉर वेलफेयर ऑफ पुलिंग अमदी JDO जिरीबाम TH अमुरासी चनु नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग TH सोमरेंद्र ने चिंगबा मियोय सिंह सरुक याखे नुंगाइरबा पाव हौरगलिबा स्कूल की महिरोय सिंह की दमक कंप्यूटर की लमदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी असिगी मतमगा चुनरबा कंप्यूटर के अनोबा कोर्स कया इस कोर्ट ना तंबी ताकपी गदौरी क्लास 3 दगिना क्लास 10 की महिरोय सिंगदा मरिक चुमना मखोंग सेंगना HTML CSS C++ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमदी मशीन लर्निंग न चिंगबगी कोर्सिंग इस कोर्ट ना पुदुना लाक्चरी अकुपा मरोल की दमक ngasimak contact tobiu मोबाइल नंबर 9606017575 नत्रगा hello@eastcourt.com दा ईमेल तौबिरगो अखोई की एड्रेस पॉजिटेक टेक्नोलॉजीज OPC प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट फ्लोर नियर साउथ बोरा कॉम्प्लेक्स बिनाकांदी पार्ट 2 कासार आसाम लमता थागी थासु उत्तरा संगलेन सना कोनुंगना सजीबु नोंगमा पानबा चैरावबगी मांगोइनना सिंग सेटबगी थोरम पांगथोखरे
Haibok Jingi Tharoilokta Chahi Kudingi Pangthokpa Laithawasi Kumsigi Oina Numita Sana Sokpa Maramna Ahing Nongyaida Toromba Laithawadu Anganwa Matamda Pangthoki Hairi Thoromadu Sana Konugi Maicho Sing Amai Basing Pena Asai Basing Amadi Amai Biluisang na Sarukjaduna Pangthoki Haina Laisram Poreiton Publicity Sana Konung Utra Sanglin na Khangalakli Mitaibu ST gi lista challananaba mari leinaba cherol sing athuba matamda Rajya Sarkar na thananaba amasung lising aniga kuntaruk delimitation gi mamangda mitaibu ST gi lista chalhubanatana atopa upai amata leite aikhoina tanjariba ST asi mithoi mihena na banate mitai mutki dana bani haina ngarang April gi tang nipan Manipur gi wangu laifam chithek lekaida chathakiba khongjang amada kholawasi laukhre Khongjang asida WMC Manipur Unit ki President Uri Khinbam Kunjo amasung WMC Manipur Unit ki Executive Member Ahong Sangbam Dhiren WMC Manipur Unit ki Member Thaudam Dharmendra na Luchingki aduga wangu apunba Mairapai bi volunteer singna mapung phana sagot ki hairi CM na mutsilaglaba ifurup kanjana na ba report ani dudang thadok piu chahi 13 consensus ngaiduna leirabadi mitei mutpana hangani haibana chingba kholaw law ki haina T.A. Susila Devi, Information amasung Publicity Secretary, WMC Manipur State Unit ki Cherol asina hairi. Assam Archery Association ki bidyang makhada Kasar District Archery Association asil langtuna Lakhipur Chabagan Binakandi Ghat ki sanapungda chathariba Tarataruk Suba Junior Boys and Girls Inter-District Indian Round Compound Amadi Recurve ki oiba Archery Championship 2022-23 gi ngarang nini chanba numita makok mathang takraba singda mana matham yenthokre mana yenthokpagi thoromaduda KH Bimolendu General Secretary Assam Gona Parishad Central Committee na Chief Guest oina sarukjaki Championship asida District kunmathoi dagi punna Archer chaniga tarahumdana sarukjari aduga Official Coach Manager amadi Guardian yauna punna miyoi chaniga humbutra mangana sanaba asigi damak station tawduna leiri haina Championship asigi Organizing Committee gi Convener Dr. P. Rajbihari na phongdoragli Lakhipur Tea State Playground Binakandi Ghata Chatha Jaraliba Asiguma Makalgi 16th Junior Boys and Girls Archery Championship ase Ekoina ngasi jo fauda jamna successfully mai pakna chathajari haina Ekoina lojari hojik fauda ngasi April gi tang nipan Indo Carbon numit ngasi jo fauda Kogi district kunma thoi degi total archer haibatai archer chani ga traundoi aduga punna official manager coach guardian sing jauna chani ga butra manga 275 ase koi gi binakandi khata leriba paham asida ekona station tawduna thamjari ngasi jo bo fabuda koi gi result sidasi hauji championship asi chathari gi marak sida Ekoi office tegi thadorokpa control room tegi thadorokpa karogi batungina result sheet ki batungina 30 meter girls ta ahan ba rank position phangiba Baksa district ki Namrata Brahma aduga second silver haibatai Ramina Brahma asina Udalguri amadi third Kamrup district ki Aneswa Baksar basina 30 meter girls kini 40 meter girls kida Baksa ki Namrata Brahma second prize silver medal Simantika Rabha Kamrup district ki aduga third bronze medal asina Kamrup district asimaki Aneswa Baksar bakoi sing asina medal gi winner obiki overall individual da amuka hana Baksa district ki first ranking da gold medal ona Namrata Brahma second silver medal Kamrup district ki Simantika Rabha aduga Kamrup district asimaki amuksu third bronze medal na Aneswa Baskar mahagna third tabeki boys ki 30 meter boys individual games ta first agiba gold medal Ritumoni Sorgiari Baksa district ki aduga Lohit Boro
Baksa district asimaki mahagna silver medal, bronze medal na Belgaum district ki Rishabh Boro mahagna lobi ki 40 meter boys ki rank ta first tagiba Ritumoni Sorgiari Baksa district, second silver medal Baksa district asimaki Nareswar Boro, third bronze medal oina Sanjoy Boro Belgaum district. Aduga overall boys ki oina Ritumoni Sorgiari Baksa district ki mahagna first gold medal, aduga second silver medal Baksa district ki Nareswar Boro, Belgaum district asimaki Sanjoy Boro mahagna third individual third. Mathangda team event da Baksa district ki first Namrata Brahma, Krishna Narjari, Neha Boro amadi Sonali Sargwari makoina first gold medal logi. Second silver medal ona Kokrajhar degi lakpa his Mika Hosmika Boro, Jibarani Basumotari, Solela Musari amadi Puja Boro asina second silver medal. Aduga third bronze medal ona Kamrup district degi Anesya Baskar Simantika Rabha Sarita Daimari amadi Nandini Das asina bronze medal. Aduga team Indian round ki boys ki da ahan begi asina girls ki ni aduga mathangi asina boys ki first round first rank gold medal goes to gold medal se Kamrup district ki Vikas Rabha, Monu Das, Pragyan Gogoi, Rohan Sonwal. Aduga second silver medal ona Belgaum district degi Rishabh Boro, Sanjoy Boro, Vishwajit Boro amadi Prasanta Narjari. Bronze medal da third ranking bronze medal da Udalguri district degi Dorshwara Daimari, Pranjal Rabha, Upen Daimari amadi Harsajit Soronia bakoi singa sina bronze medal lauki bagi masigi medal telining asi jo phabu gidi Kasar district ki oina akoina andaki championship asida represent akoina tahonjari base mapanni archer mapanni Indian round da archer mari nupi gi oina mari aduga nipa gi oina mari aduga record gi oina nupi gi ama nupi asina malaima oina magase hayeng kap ko dobni aduga ati di akoi Indian round da archer mari nupi gi archer mari ama nipa gi punna archer nipan hariba khuding magase loina mati masang tani Kanganjaba ama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakanglaba chahi amagi diploma, chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure. Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass taurabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RMP course na chimbagi atemba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP Civil Hospital Silchar da practical tobagi kudong chaba su thanjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da lengsimbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdukjare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengnana bagi tamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari
Mobile number 8638078821 ni. Aroibada maroiba pau amukhanna Assam Lengakna Bihu Committee Singda Lupa Lak Ama Makai Tawduna Silgi Tengbang Pikadauri Yausang Kumai Lising Aniga Kunmari Agartala gi Robindra Sotabarse gi Bhabanda Pangthokre Jiribamda Mathau Tawgudaba Pulling Personnel Singi Training Arang Loisinkhre Mitei BST gi list chalhana naba mari leinamba cherol sing athuba matamda Rajya Sarkar na thana naba taksinkhre amasung Kasar Binakandi da pangthokliba Inter District Archery Championship ki nini chanbagi manamathum yanthokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare